Kad je Vojislav Koštunica to konkretno kazao? Mislim, to je naravno potpuno nespojivo. Koštunica je Vojislav i konkretne izjave, a kamoli konkretne akcije. Vidimo ovo što se tiče izbora do kraja godine, ja u to ne verujem. Ne verujem iz jednostavnog razloga što obično su vlade koje su izgledale najproblematičnije i bile vlade koje su najduže trajale. Ja mislim da čak i Srpska napredna stranka i svaka druga stranka koja hoće da se demokratski ogleda na izborima je svesna da ovoga trenutka nije vreme da ova vlada ode. Iz jednostavnog razloga što svetska ekonomska kriza se na našim prostorima tek zaukava. I što bi neko se sada laćao vruće krompira. Bolje je sačekati da se ova vlada uplatka do kraja, pa onda tek da se izađe na izbore. Ali tu bih samo prekinula. Samo da mi odgovorite na pitanje kako vama izgleda poziv Tomislava Nikolića Vojislavu Koštunici, a dobro, rekli ste kako izgleda odgovor. Pa mislim, ja zaista ne mogu da razumem gospodina Nikolića da je uopšte se obratio Vojislavu Koštunici posle onoga neverovatnog poniženja koje je preživeo u Skupštini Srbije, bivajući posle samo par dana smenjivan sa mesta predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Ja sam bio jedini poslanik opozicije u to vreme, opozicije pošto je formirana ta skupštinska većina koja ga je izabrala, koji je ostao u sali kada je on biran za predsjednika Skupštine. Jer sam zaista hteo da vidim kako će izgledati taj trenutak kada DSS naizad skine sa sebe onu lažno navučenu odoru, ne znam, demokratske, ali konzervativne partije i kad skine sa sebe celo to licemerje da u stvari oni su kao, isto kao svi mi, demokratski orijentisane grupacije, ali malo su ovako nacionalno svesni. Naravno, to je čista laž. I upravo zbog toga mi je bilo fascinantno da gledam na gomili u tom trenutku u današnjem domu Narodne skupštine, a tada još uvijek Savezne skupštine, ili Skupštine Jugoslavije, kako god je ko zvao, kako u toj velelepnoj sali najedanput imate zajedno tri na izgled potpuno suprotstavljene grupacije, gde veliki antikomunisti DSS-ovci sa nerecikliranim SPS-om i Srpskom radikalnom strankom Vojislava Šešelja proizvode većinu u kojoj Tomislav Nikolić postaje predsjednik Skupštine Srbije. To je bilo zaista prizor za gledati. Kada je posle nekoliko dana smenjen, ja sam zaista duboko verovao, gledajući i Tomislava Nikolića i celu tu situaciju, da je to kraj Koštunice dr. Vojislava u svakom pogledu, jer znate, ima što može, a ima što ne može. A kako vama izgleda ovo? Posjetit ćemo da se Tomislav Nikolić sukobio sa Vojislavom. Da završim rečenicu. Recite. Međutim, potpuni nemoral koji je Koštunica dr. Vojislav pokazao od tog trenutka, nažalost, nije proizveo njegovu političku sahranu, kao što je trebalo, i zato moram priznati da sam unekoliko zbunjen ovim pozivom.